eningizimu enyakatho empumalanga intshonalanga lafunyela khona lelikhasi lingumsakazo impeleni ohamba imbili yeveni naseswatini eveni abomakhelwa South Africa nakeshekwe ehlwande kuma-diaspora ngiyanivusela ngwabalo isibongo sami kulo hlelo lolunemandla likhulu kangaka ngihambi ngayithona hlezi-ke ngihamba nengcotsho kaNkulunkulu the anointed, appointed, elevated one of our times in lo gcotshwe uNkulunkulu uthathazela wona logulako lapho ekhaya uphila igama lakhe ngiprophet hlule emadimoni ulapha embekelweni lakujakhona khona emakhompyuters lake bonke abantu balesithathu nangemgcibelo isikhathi 11 uphatha umnikelo wakho longakathothi emalangeni iphephethe kwenze nengwavuma ngicela sivusele babukele emakhaya. Iyabonga kakhulu Moloyi egameni lika Jesu Kristu kumbuke lapha ekhaya lapha ngibukela khona ngoba ngibona eveni lakithi aseswatini ngabe kumakhelwane bethu ningizimu Afrika naMozambique egameni lika Jesu Kristu ngumprofeti wakho lo ngihlula amadimoni ngiyakuvusela egameni lika Jesu Kristu Moloyi. Mbukeli ke ngabe uyagula lapha ekhaya unetinkinga kusasa lokusako embekelweni ngilesithathu ukhona umprofeti waNkulunkulu bamba lesikhathi lo 11 ngoba line libalitse kakhulu utokwathi usheshe usitakale uphathe umnikelo wakho ushale inombolo lethu ubhalise lolothi ibonako khona lapha ku screen njengoba ubona sebanye vele sebaqala bayashaya phephethe singena indzabeni lenkulu naku sikhulume ngebumcuka bekuya kuyoconsulta kumprofeti namhlanje sikhuluma indzaba ingqikithi naye prophecy phephethe lokho ukuthi bomqoka bayo empilweni yemuntu. Moloyi ngiyabonga kakhulu bhuti omkhulu because bantu bakhuluma ngabaprofeti bantu bevile ngabaprofeti bantu bayana ngabaprofeti but abantu ukuthi bokuqala nje yini lesiprofeto kwesibili lisemqoka ngani lesiprofeto egameni lenkosi namhlanje lo Easter one pheka nje lokho bhuti omkhulu egameni lenkosi masikhuluma ngesiprofeto Moloyi sisuke sikhuluma ngendzaba yengqondo yaNkulunkulu mhlawumbe ngemuntu as an individual sikhuluma ingqondo yaNkulunkulu mhlawumbe ngemave emhlaba mhlawumbe sikhuluma ingqondo yaNkulunkulu mhlawumbe ngelibandla egameni lenkosi kahle kahle iprofesi Moloyi ingqondo noma inhlitiyo yaNkulunkulu ngemuntu ngabe nomhlaba ngabe ngemabandla Moloyi egameni lenkosi. Ngiyethemba sike kuvakala ukuthi ke ingqondo yakusho sinasiya kumprofeti sifuna kuyova ingqondo yaNkulunkulu kungaba yi-individual ungeda uwedwana ngoba ufuna kuva ukuthi uNkulunkulu uthini ngempilo yakho uNkulunkulu uthini ngemndeni wakho uNkulunkulu uthini mhlawumbe nje ngempilo yakho as a whole. Ngiva kahle phephethe ngoba nayi lenzaba le prophecy lokhanza ukuthi iyaphuma ngiyafuna ukuthi usiphe letigabatayo ngehlukana kwayo ngoba lesiya sikhathi uyokhanze ukuthi uyeqwayisa ukhipha umlayeto noma ukhutsata tinyatso demuntu. Yes phephethe angithi Moloyi masikhuluma ngeprophecy phulomkhulu sikhuluma nsilapha uNkulunkulu ureveala injongo yakhe ikakhulu ngemuntu aphinze uNkulunkulu aprovide iguidance Moloyi ngayo prophecy aphinze uNkulunkulu abuye akhuthade encourage umuntu lophethwe mhlawumbe ukukhathateka lo senganathemba lo ngasabone ngoba lo prophecy iyamkhuthada umuntu prophecy iyabuyisa ithemba emvini lofuna ukudibulala prophecy iyamenta umuntu lo segive upile empilweni aphinze aqale kabusha umkhulu so prophecy Moloyi ke my brother it's where God aqwayisa khona nebantu ngengodi ledabo ngengodi lefika bayiqaphele aqwayise khona emave about ama events la tawendeka Moloyi aphinze uNkulunkulu aqinise kukholwa emvini ngeprophecy Moloyi ngoba ukukholwa Moloyi prophecy iyaqinisa ngoba sibona letinto lesingabhiliveli kuthi ukuthi dingenteka afika umprofeti athi uthi uNkulunkulu selikhona lithemba uthi uNkulunkulu so univile ekhala kwenu uthi uNkulunkulu so unithemfelele uthi uNkulunkulu suma phasi nibhekane netitha ndawuthi ngoba so by doing that prophecy yakha lithemba bese ngekho bese sebakhona Moloyi. Nkosi yami sibhekasi letimatima la khona nalabanye bayiqheka lenzaba yibaprofeti and the prophecy that is delivered by the prophet kulela bandla noma kulabo bantu labo labehlukahlukene as a prophet nidila kanjani letinto leto because we know the society nalaba labathi
bafunze kakhulu ema theologians lokho they are attacking this office singakangeni deep kulendzaba yayo le prophecy. It's very difficult because people they speak all these things out of ignorance. Because the Bible says my people are perishing because of lack of knowledge. So si prophet omoloyi yi gift lenzala kakhulu lenkulunkulu wayiniketa bantu bakhe kusukela Genesis to Revelation. uNkulunkulu bekakhuluma nebantu through my prophet moloyi uNkulunkulu engasemuva abehola sive sakhe ngeba prophet. In other words moloyi le prophetic gift nayo lekhona kule fivefold egameni lenkomo ngoba kunebavangeli kunebafundisi kunabothisha labelivi moloyi nako it's one of the gifts uNkulunkulu akuniketa abantu nale prophetic prophetic moloyi izipho lesingwa libandla. In other words libandla as a whole alipheleli makabe kuthi umprofeti alipheleli but inkinga lenkulu ukuthi labanye abantu they feel threatened lokuthi umprofeti ngathi yena semkhulu kunaye bese sekuvuka umona kumfundisi akholwa aqale agcele isipho lesinye salomunye umuntu ngoba yena akebelwa sona. We are looking for a prophetic direction. Ulahlekile ufuna sasinyathelo labanye bebethe bafuna sasinyathelo se-divorce lo munye ufuna sasinyathelo semngena emshadweni lo munye ufuna sasinyathelo sekukhwitha umsebenzi aqale ibhizinisi lo munye ufuna kuyohlanyela akhe ekhaya lo munye ufuna kuphuma phasi emprofeti ayoqala ibandla lakhe. Hey Nkosi yami lokumcoka manje bekuthi akumprofeti atawufika hlole lempilo ukuthi lempilo kuyakhanya yini. Angithi moloyi umprofeti ngulomuntu ngisemaqala ngathi ukhuluma ini ingqondo yaNkulunkulu aphinza akhulume inhlitiyo yaNkulunkulu. So umprofeti labanye bethe kumprofeti bafuna akhulume nakulokufunwa ngini lokufunwa ngini umprofeti akakhulumi naqabangako akakhulumi nakuthandaza kepha ukhuluma ingqondo yaNkulunkulu. In other words moloyi kumthwalo wokuthi before uthathe a decision before ungenele lo hambo qala ufune qala ukuthi uNkulunkulu uthini ngalo hambo lofuna ukungenela abe nje ugana indvosa ifuna ukushada ifuna ukuthatha. It's very important to come uconsult emntwini kaNkulunkulu ukuthi umprofeti nalo mshado ngiyabona ulaphambi kwakhe ingabe uNkulunkulu uthini ngawo lo mshado lo ndestabe sikuphi in the near 5 years nalo muntu othuna ungithatha ufuna ukuqala ibhizinisi as you have mentioned earlier lo ukuthi ufuna ukuqhitha umsebenzi uqala ibhizinisi uyabuda umprofeti uNkulunkulu uthini yakhanya yini phambili ngoba moloyi indlela iyabudwa moloyi indlela iyabudwa ke nibudwa kuba prophet ukhona bethu uNkulunkulu ngalesithathu kusasa lokusaka ukhona nangemgcibeni uphatha nje umniko lakho longa nga200 emalangeni ude kumprofeti atokwathi ukuthi akuside acheck lempilo yakho and then bese he prophesies again akubusise uhamba sophilile kule nzawo le yaphethe. Now singena kuyenza baye ukuthi prophecy brings direction phela. Can you explain further ukuthi masikhuluma ngale direction le prophetic isikhuluma ngani? Angithi moloyi lokunqula lesikhuluma ngako lo. Kunebantu moloyi labapha kunebantu my brother labanqulako labangathi singozi bathumele badzinga a prophetic direction ukuthi uNkulunkulu uthini manje moloyi indzaba ithi Moses abe ngumprofeti kaNkulunkulu. So the Bible ithi moloyi akabakhipha eNkulunkulu eGibhithe abahola kuphi eKenani abazange basibefika eKenani but they passed through the desert lapho nje inkumbi yeThixo khona kuhle kuphela kudla kuhle kuphela emanzi bathi bacabana bodwana bathi bangayibo kuvuke lwandle lolubomvu moloyi lapho moloyi kunesikhathi bedzinga umprofeti hayi umuntu hayi umuntu umprofeti leBhayibheli moloyi abe bese Mose wenyukela enzabeni moloyi ayofuna kuva kuthi uNkulunkulu uthini ngale simo lesembe bathe uphuma njani kule nkinga yakho bese uNkulunkulu soyakhuluma athi uNkulunkulu hayi Moses khuleka thatha lendvulo ephethe ushayela manje atawufika phakathi hayi Mose thatha lendvulo ushayele litshe atawuphuma manje lesifanye moloyi ukuthi umuntu empilweni yakhe abafuna kuzakhuleke anganqula moloyi kudzinga ukuthi abe nemprofeti ukhona kuva kuye ingqondo nenhlitiyo yaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthi siyapi manje la masuka la uzombhala iBhayibheli waze basho bathi yenkosi mangabe wena ungahambi nathi asisuki la ngabe sibayithola indlela ukuthi uNkulunkulu ubakhwathele kunjalo phephethu. So what
kwadingani ke ukuthi ke uhamba endleleni efine noma uyaphonda because iProphecy nabasilethe direction usake sakhumelela ngasathi kuba ne GPS yasezulwini haleluya ukuthi utawukhaza sona vele ufuna kuya le kodwa uyaphonda ubheke emuva le ngekuthi awunayo le direction kunjani so bese kudzingeka ke umprofeti waNkulunkulu sukuma ke uthe kumphethe uNkulunkulu lapha embhekelweni isikhathi kuba nge11 kuyo usheshe ufike ke uzobona usheshe ukhululeke ngoba abantu bahamba selishonile la ngapha angithi nje bhuti omkhulu lenza bayisekhuluma ke imqoko kakhulu kunemuntu lo muntu una 30 years but so wenzeka 3 so wenzeka 3 kulo ufike enza umnyaka munye ashiye abuye enza umnyaka munye ashiye enza umnyaka munye ashiye izamolo itlenza babhuti omkhulu wenza etindzawo leti wrong wenza kubantu abangasibona bakhe moloyi so lo muntu ukuthi nje ayobuta lokho ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu uthini ngalo mento mhlawumbe lo mnyama lo aqale ibusiness iyawa uqala ibusiness iyawa so lo muntu lo uthola ukuthi kunema attacks ma family attacks nasuke mvekhaya yibo kuthi ukuthi ayokuva lokho ukuthi lenkinga ibambeke yilo ukuthi ngihlupheke kangaka yilo ukuthi imali ingahlali kimi yilo kwaliwa ngamadoda kangaka kwendeke lokho ukhanze emole kubafundisi iva kahle bebe hayi ngeke ukhanze vele kubafundisi batawushumayela livi bathi umuntu otawufika ambule imfihlakalo umprofeti kuphela and uphume lapha sowusitakele ngoba lento yeProphecy ngathi iyelapha angithi molo ivela umuntu usukagula makaphethe stress ngoba stress molo sento umuntu onze ubona le ndvodza iyehle emtimbeni molo iyehla iyonza abantu liba lugodo uyadibuka le ndvodza idliwa ifile stress my god impilo ayihambi kahle umfathi nayo uhambile abantwana basebenzi kude kudla ativumle tinduku ifile lelikhaya Nkosi yami ngeke ke bese uyahlala kanzula lesimo leso ukhona umprofeti waNkulunkulu ugojwe lesikhathi ngoba sesibatshela sithi umprofeti kude lokutawudzabule emehlweni akhe no molo yangithi lo mbhala amasoso njalo uthi kude uNkulunkulu akwentawo akakwembuli etingcokweni dakhe bese uyaspecify athi ke hayi etingcokweni dakhe nje kepha ba prophet molo manje ke sonke vele kunjalo nje molo you need prophecy ke empilweni yakho lapho ekhaya noma ngabe ngisisinyasa of nokusasa vele usuku umuntu kumprofeti bavumelekile mose lokuthi avele nalasithombe salelijala atobuta lotsathi angithi ke kumnto kakhulu lo ngoba sine we are able to locate ngokuma prophetha ngemuntu ukuthi uphathe isithombe sakhe noma kuphathe leyo mpahla yakhe uyiphasa ibintena yena the times lesiphatha siva le mpahla lo muntu uvela ambule usigeleke molo and once revealed is have soft kusho ukuthi once kwavela igama lemthathu wakho nalo umuntu wakhe sosuke so useless so vele so uphuphile thina ke letendeka lapha eTulu ke embekelweni njalo ngalesithathu nangemgcibelo now bebethe singena depth into this prophecy because abantu abaningi bayathanda lokuva things abade bantu as you reveal certain things abanye ukhaza sibethe esonweni vele betele nje kutolalela and be entertained about these things kanti sikhulumisa bomqoka babo ukuthi why do you have to ukuthi wonke umuntu abe ne prophecy ngobe konke lokwendeke eBhayibhelini nekufika kwalo leli Bhayibheli lifike eAfrika kwaprofetwa kwala kule kwaprofeta yes umuntu omkhulu angithi moloyi uyabona le verse le Jeremiah Jeremiah 29 verse number 11 ungamfunza bhuti omkhulu if you don't mind Jeremiah number 29 verse number 11 funzeka kanjena ke ngobe ngiyawathi emasule nginawo ngani yebo emasu ekuniphumelelisa hayi ekunilimata emasu ekuninika lithemba nelikusasa angithi ke bhuti salikhulumisa kahle le verses now uzombhali ngiyawathi emasu lenginawo ngani shothi umuntu lemuntu uNkulunkulu unemasu lanawo unamaplan unemaplans uNkulunkulu makudanja kule emhlabeni unemaplans lanawo ngawo uthi uNkulunkulu maqhubeka uthi lawa ngemasu ekuniphumelelisa so uyatibuka lokho uthi uNkulunkulu unemasu ekungiphumelelisa kepha mina ngiyahlupheka
Yey. mina ngeswele Yeah. mina anginamali Yeah. mina ngizondwa abantu mina ngihlala ngikhala njalo Eish. wende njani ngabe lisikaNkulunkulu yini ngabe lisula uNkulunkulu ngempilo Hey, yami Nkosi yami. ngeke ukuve noma ngikuphi lokho Yeah. ufuna usukume Phasi. phasi uye kova ingondlo yaNkulunkulu Oh, hey. hayiwe hayi noma ngikuphi No. kepha kumprofeti Kumprofeti. aqhubeke asombhali mase niphumelelisi ulongena njani la uthi niyawube seningiyangibita amasiphumelelisa nani yeah ha emaswekweni iphumelelisa haye kunilimata ufile stress ufile indlala Oh, yes. ufile kweswela dinga God. zihambi kahle uyadibuta Yeah. kwentekeni Yeah. Nkosi uthi uNkulunkulu emasu lana ungawe akusiwo emasu ekukulimata but wena uhlala ukhala njalo ngeke uyithole isolution yakho Yeah. ungakasukumi uye kumprofeti akusiwo ukulimata emaswe kokunika lithemba nelikusasa so when udibana nemprofeti Yeah. akwenteke uhambe lithemba lingabuyanga nelikusasa nelikusasa kwenteke ukuthi uhambe kumprofeti Ungakatholi. ukuthi likuphethele Hey, Nkosi that's the yami. importance of a prophecy Yes. I-prophecy Yeah. ibuyisa lithemba Yeah. i-prophecy ibuyisa Nkosi yami i-direction Yeah. nokuthi likusasa lakho likuphetheleni Yeah. impilo yakho isisimba nje njani moloyo angithi ke nayi lendzaba phephethe yeah nasidalwa emhlabeni sidalwa ukuthi mawubeka linyawo embiko lelinye imbili yaphambili uyaphambili Yeah. but masakwendeka ukhanza lempilo imenza wona Yeah. noma lempilo seyicala kuhlehle lemuntu sibile emva lempilo lokusho ukuthi sakusasinormal no akusasino mali sekudinga uhambe uyofuna umprofeti sekunesandla semfene Yeah. angitsimolo bakhona laba Yeah. amakhonjwa ngenhloko laba lasithini uNkulunkulu sifucela le bona basifucela Basifucela so emuva. the opposition party ngolo Yeah. ikhona ngoba umbuso ebumnyama Yeah. umbuso waNkulunkulu WaNkulunkulu ekhaya. uNkulunkulu Yes. usifuna siphilile sathane akasifuni ukuthi basiphilile Hey. so kuyaliwa la Kuyaliwa la mbusweni. so bese umuntu so sukuma phasi Yeah. yafika umprofeti ukuthi hayi khona ngabe lempilo engibhekene nayo lena ngabe yimpilo eqhamukapi kunjalo ngoba molweni endzaba ithi kwathi makuta impi uJehoshaphat leBhayibheli lithi Yeah. bayibona into lemlapha ngeshiya Yeah. lembe bayisaba kakhulu ukuthi akwendeke inqotho Hey. but kwathi ngumprofeti molweni ato profeta achellesive sema Israel ukuthi uthini uNkulunkulu Hey. ngalembi labantu obhekana nayo Ay. leBhayibheli lithi ke Ay. wase uyahamba uthi kude inomprofeti kulenzayo hey kodwa Jesu Hey, Nkosi yami. Ay. so uthi uNkulunkulu uthi manje lo mprofeti Yeah. lalela Nkosi Jehoshaphat Yeah. nani sive sema Israel Israel. uthi uNkulunkulu ningabe ngeke saba khona sidingo sekuyilwa lembi uthi ngoba lembi ayisiyo Hey, neyaNkulunkulu neyaNkulunkulu. uthi dihlele nini Hey, Nkosi yami. kuphela nje ubanika ama instructions ukuthi kuze Yeah. uNkulunkulu abalwele lembi Yeah. kufanele bathiphathe kanjani Kufanele bathi bathi my brother bathi hlele kanjani so Yeah. my brother that is the importance of a prophecy ngabe in a country level Yeah. ngabe in a church level Yeah. ngabe individually nje Yeah. uyayidinga i prophecy uyayidinga kulahle kathi imbongolo takish First Kings Pepe yeah base bathina basathi thoya Hey, lethi Nkosi yami. imbongolo lethi ukhona uqala mbongola kuthi baningi balahle kathi imbongolo tabo bayathifuna abathi thola ngabe imbongolo yemshado Yeah. lapho noma ye promotion so igcine sola uyithola so uqala phasi esihlahla uthi ke lo muntu kunemprofeti kulenzayo yeah thiwa konke la kukhuluma bese kuyendeni bese kuyendeka molo ay athi molo njengoba ngishilo lokuthi into lekhulunywa ngumprofeti Yeah. angeke molo sikwali bakhona abaprofeti bekudibeka yeah kunjalo nabo ngisile sithi bo prophet Mbombo abaprofeti bemanga ba prophet bemanga base bani becethe fake prophet fake prophet so ke molo indzaba ithi ke once a fake prophet releases a prophecy Yeah. ngeke yenteke Ngeke yenteke. prophecy ayiqhamuke uNkulunkulu kunjalo uyabona efana naleyo but bangabe umprofeti oqhotshwe uNkulunkulu adeliver iprofeti Yeah. siyendeke nakhona lokho sisendeke ukuthi lo mprofeti akakhulumi into Yeah. leqatshangwa nguye Yes.
ekhuluma into lefunwa nguye ngoba lo kuyenda ukuthi isiprophet sibe simbi edlete molo athi uNkulunkulu ngitawushaya athi uNkulunkulu ngisafuna ukuhluphekisa ngoba awulaleli ngoba awuhloniphi so si prophet molo isiyehla for correction purposes ufuna kulungisisa ngabe umuntu as an individual ngabe ufuna kulungisisa live ashaye ngendlala live uphele manje even uphele molo imali even uhlusheke even umnotho uwe mbamba kuvele tife even ekuthwathela pheki egameni lenkosi simakathe abese uletha umprofeti to clarify ukuthi what is going wrong ngale live lethu bese yasho uNkulunkulu athi nine nonile nakhonta labanye boNkulunkulu nibe ngikhona mina so manje ngiyanishaya ngiyalungisisa ngelaka lwami so that is the importance of prophecy molo ingabe lapha ekhaya udzinga iProphecy you need direction you need to hear ukuthi ungabe uNkulunkulu uthini ngesimo sempilo yakho Kejima uteka umprofeti waNkulunkulu atafika kuside and he will reveal so many things reveal nemagama bathakathi beni lapha reveal iminyombo yethu inhlupheko nekugula nemisindo emakhaya nekusimpilo nje ngicindzenza wonye uphuma lapha so uphile ngoba makatethe tabe sokubeka sandla pepethe lo Samuel usinakafika lo Saul ufike uthi mayelana netimbongo ungasakhathatheki setitholakele kunjalo what a profound prophecy lokuthi lenkinga usina usiyafika kumprofeti ayimemetele ukuthi seyisojekile angithi molo ikenteka ufune into kaNkulunkulu ufuna wena ngoba iProphecy yenta ukuthi umuntu adade ipurpose yakhe uNkulunkulu umbitele ini uyabona efanele ngoba ngekwenteke ukhona kwathi your calling ngephandle kweProphecy ngekwenteke wathi ngemshado wakho ngephandle kweProphecy ngekwenteke wathi mhlawumbe ngalomsebenzi lokuwo ngephandle kweProphecy so uthi ngale prophecy kuze kuthi wathi ukuthi wena uNkulunkulu ukubitele ini egameni lenkosi uzombhala lapha lethi mbongolo ngabasakhathatheka ngato abantu lababhizi abafuna imishado kaNkulunkulu le mishado akababiteli nakuwo babende ukufuna into uNkulunkulu la ngakubiteli kuyo ugijime ohle wenyuke ilanza ngisho indumbeni inkosi yami hlupheleni abayisebenzisa balala naleta ngoma layithi inyanga Nkosi yami bazama kubamba lamadoda ngaganga ngalabantu jaganga ithi inyanga ngifuna ukufaka something letobamba lento ingasahambi ifuna kufaka abongo batatla bosisi ehlabenyuka nje banje inkinga mnata ngoma kuma one room la gcwela kumathapha la khona kunjani bo mama Didi Nkosi yami hayi so ke bhuti mkhosi ke prophetic a genuine prophetic a word builds faith it gives hope and strengthens believers during difficult times Lord ngoba ikhasithi madima empilweni akhona umuntu evungathi netibulo laselikhambi evungathi kuphila sekumehlulile kanti ngalesikhathi umprofeti ufike avuselele ukukholwa afike molo abuyise ithemba afike umprofeti aqinise emadolo lacekako a prophecy is very much important molo so a church without a prophet without a prophet it is incomplete but again we will not run away from the fact that bantu se lamabandleni abo sebayiyente yabaldimoni le prophecy bayifaka kulabantu babo bayita idoctrine ukuthi be prophecy ngosiyami ingolile ngani ngoba bona abakabitelwa la prophetic hayi ngoba uNkulunkulu prophetic akayifuni bangabe nje phasi kwemfundisi lohlala hlekelwa live la uNkulunkulu kushumayela ngalo agcike prophetic hamba lapho kaSathane kuba seCorinthians 14 verse 3 leBhayibheli lithi pephethe lo prophetako ukhuluma kubantu ukuthi bakheke bakhuthatheke badududeke lo khuluma ngetilimi utakha yena kodwa lo prophetako wakha libandla uthi ke yebo ngingathanza kusinonke ndikhulume letilwimi kepha bengingathanza kakhulu ukuthi ni prophet uyiva kenzaba manje vele ke mkhulu lo prophetako kunalowo lokukhuluma ngetilwimi amen kusho Paul lapha kule ncwadi yakuba seCorinthians pephethe uyayibona ke lento nje my brother sisakhuluma ngayo nje lento uyibeka ke uyabona ke molo ukuthi le tipo atilingana banganike uNkulunkulu uniketa umuntu lesipho sakhe necapacity yakhe ngekokumdala kwakhe umuntu ayeneliswe ngisipho uNkulunkulu amnikete sona kunjalo nakathi nje Jeremiah ngakwathi usesehlula I knew you before ngakukhetha
umsana kwakhe udaba ngumprofethi wami. uyayibona efana Yebo. so ke manje molo ngeke bese sekusuka ke umuntu lophiwe sipho abese ufuna ukugwamanza lesinye sipho elingasizona sakhe makabe yena enkosi yami angakhoni kukwenta sokuzonda lo nangilophiwe sipho sakhe siyamnyembenya ube ngathi ngisathana kanti phela vele nangabe awena awuboni lutho ungabeseke sowusukela lona lobonako molo isimana phana pastis hey asifuni but ngamlenzaba uthi omkhulu uthile we are maintaining our lane yes sihamba ngoba lo msebenzi bese uNkulunkulu uqhobile emaswati lamaningi ayasitakala hey lapha ekhaya nangabe ufuna ke kusitakala ngempela awugijimela lapha etule embekelweni sesiyenza abasesibe seyinzawo emangaliso le it's a place of wonders la bantu bafike basitakale khona bephethe bajike babuyele emva ekhaya baphilile because after prophecy ujika ungafanani uthi lo mbhali moloyi bataba khona bakhuma tilwimi kepha lo wetilwimi akasibo mkhulu kunalesi prophet uthi moloyi uzombhali lapha lona wetilwimi uthi sita yena kepha lo wesiprophet usita libandla ngoba libandla uyayiqaphelisa libandla ulinika direction libandla utshela inhlitiyo yaNkulunkulu ngalo moloyi hey kunjalo phephetha angithi nako lokufunekako uma bethi when akhuluma letinto bese diendela because without that angeke kuze kube isolution uprofeta ubona nje lifu lelincane but he declares imvula because he can see, he's a seer, he's a prophet. Kunaloke moloyi lokho ukuthi moloyi even abodokotela nje sibhedlela akusiko advisable noma ke ukuthi so encourage lokho ukuthi uye kudokotela lolu la one room kafike nje akufake ini umjovo angakubeka ukuthi ugula ngesifo angakupopola angakudiagnose uyayibona lento leyo so kufanele moloyi nekuthanazela into lo ngayathi ufike nje ubeke nje isandla ufuna ukuthi uyagula usombeka sandla awu njengalaba labashaya ngoba bese ngithazele ecingweni uthe sengikupopolelini ukuthi unani into obona lo mnyoko wakujayela lapho ukuthi uthazele ecingweni kahle kahle nje wakufundisa ngibani hey ngosi yami ufuna sipopole inkinga yakho ukuthi isukaphi bangwa yini then after signal khambi ngoba signal khambi lani ngoloyi ingakho Jesu makafika emagadala u-identify lama demon but yawabuta nibobani bayasho sisiboba angakaqali kwakhipha exactly moloyi identify God. We have to identify the problem noma the simo selenkinga ukuthi sikanjani ngabe sibuthakathi or simedical moloyi kunetifo leti medical singasibhedlela sihamba esibhedlela hamba mthwami bakufaka umjovo wena utophila uthatha isikopota sakho semaphilisi uyabona udle amaphilisi akho uphile ngeke nje moloyi uphethe iHIV and AIDS ngakukhuleka utohamba vele utawuhamba things medical moloyi hamba esibhedlela bakufaka umjovo bakhe amaphilisi ukhuma amaphilisi abuye kuthandazele ke ukukhulekele ke manje exactly uma khona abanye balone sebemelela umtimbe nje emathambo inye engatsekude badlwada poko molo ngicela kwathi hayi ngosi yami nababamfla manje nayo inkinga nabafundi baJesu sebabase bathandazela umfana lidemon yabehlula uthi Jesu makafika basabayela abafana bakho behluleka la chaza amagama Jesu uthi lo hlobo the first identify ingakho now ufuna ukuthi kumprofeti hlwemademon aqoqala identify kunjalo ngoba khona molo laba singane ngiyathandaza ingane ngiyakholwa ingane ngiyazila ku what is going on ngempilo yami udzinga umprofeti ke lapho shut us prophet umuntu lo taba upper level kunawo ngoba molo asi even lika moya molo asilingani asiyuze kamoya uNkulunkulu usinikele tipo ngekwehlukahlukana kwethu vele nokuthi utaba khona lo ngetulu kwakho into lekhontela uNkulunkulu atsama demon hey Jesu siyamathi yebo naPaula siyamathi ngobani nini hey nibo bani nini uyabona avela wanibona mademon hey ngosi yami ulwatimbi so uthandazile yebo udumene ekholwa ngoba ulwatimbi letingethulu kwakho letingasitotakho vele tidzinga abantu labakulevel yakhe afika umprofeti akhombe uthi Jesu ngosebe kule mademon emagatala uthi le demon uyalikhomba uthi nina ngiphumani kulo mfana avela akhap kanu there and there akasala samkhulekele lo mfana no wathi nje asaqhamuka ambona the man of authority exactly kunjalo ke so
yingako uma utaka umprofeti utayibamba lo mnyombo yes sambamba lo mtsakazi wakho Satane macethe lapho sibuyise tipoko takhe tibethe yokhama yena emuva exactly lapho bebethe kuphuma abantu baphilile kushiwa imithwalo yeminyaka neminyaka angithimolo emtholampilo akufuneka ufike unjalo uphile uqhube ujike nekugula kwakho kunjalo asibavayelise ebhuti omkhuba buka lapha emakhaya sibabona kusasa besikhona besondela embekelweni enza kweni emangaliso molo akunjalo emakhaya bekuhle shana inombolo nathi nibhalise umphathi waNkulunkulu hambe niyombona nga11 ukhumbule waphuta kufika uyawuhamba selishonile kepha sheshe wafika utawuhamba ujabulile kusesemini Wathi ngosemusa lapha ekhaya usangibukela usayibuka le program le ingakuphatha ngemandla ikubambe uzudibana nemprofeti ngiyakuthembisa ukuthi impilo yakho ngeke